الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله القائل وإن تشكروا يرضى لكم وأشهد أن سيدنا ونبينا إمام المتقين وسيد الشاكرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. Mes chers frères et sœurs, nous allons bientôt terminer le Hajj, Inch'Allah Ta'ala. Il nous reste que quelques jours pour ce mois de Hajj et nous allons entrer dans le premier jour de Muharram 1438, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala pardonne nos péchés. 1437 et nous donne encore une meilleure vue de rapproche d'Allah Subhanahu wa Ta'ala en 1438. Nous allons parler en plus sur cette nouvelle année dans le deuxième khutbah, Inch'Allah, en résumé. Ensuite, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu nous dit, avant même de citer ce qu'il a dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, nous allons prendre d'abord la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: As-salatu nur was-sabru diya ila akhiri kalam nabi sallallahu alayhi wa sallam. On voit dans cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs tout ce qu'il a dit notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a que du bien là-dedans. Et dans cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que dans la prière on obtient la lumière, as-salatu nur was-sabru diya, et quand on a la patience, c'est encore une lumière de plus. Et aussi quand on regarde la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhu, on connaît qui est Ibn Abbas radiallahu anhuma. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui est très proche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ces gens qui sont proches de Rasul sallallahu alayhi wa sallam parlent, nous prêtons beaucoup attention parce que Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait d'eux. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abbas radiallahu anhu? Il était parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il disait: Inna lil hasanati diya, c'est-à-dire dans l'accomplissement des bonnes actions, vous trouverez la lumière. Diya'an fil wajh, c'est-à-dire la lumière dans votre visage. Wa nuran fil qalb, et la lumière dans le cœur. Wa si'atan fil rizq, et vous aurez multiplié vos pains quotidiens. Wa quwwatan fil badan, et vous aurez la force dans votre corps. Tout ça pourquoi? Parce que vous accomplissez le bien. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, automatiquement vous aurez l'amour des autres. Parce que vous faites le bien. Quand vous faites le bien, votre visage sera illuminé. C'est pour cela que c'est lui qui accomplit le bien, c'est lui qui fait le bien. Il n'a pas besoin de dire avec tout le monde qu'il fait le bien. Mais dès qu'il fait sortir une parole, donc dès qu'il parle, on connaît que c'est un homme bien. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, il fait entrer dans les cœurs de ceux qui sont autour de lui de l'aimer. Et on voit aussi qu'Ibn Abbas nous dit encore une chose très importante, que quand on accomplisse les bonnes choses, les bonnes œuvres, on aura une force dans notre corps. La force d'Allah est dans notre corps. L'aide d'Allah est avec nous. Et nous sommes automatiquement forts et costauds. Et aussi, le contraire, Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit
Mais quand vous accomplissez les mauvaises œuvres, les mauvaises actions, alors automatiquement, la figure ou bien le visage n'est pas illuminé, et automatiquement, dans le cœur est sombre, et automatiquement, le corps est fatigué, et automatiquement, votre pain quotidien sera diminué, et automatiquement, les gens ne vont pas vous aider. Pourquoi? Parce que vous avez accompli des mauvaises choses. Déjà, les gens ne vous aiment pas. Il n'y a pas d'illumination sur le visage. Il n'y a pas de lumière dans le cœur. Alors c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que nous sommes toujours bénéficiaires quand on accomplit le bien. C'est juste une petite introduction. Ce n'est pas le titre de notre khutbah. Et nous allons commencer le khutbah dans un instant. Rala sirana babia zaina isurasika Allah subhanahu wa ta'ala. Nan mesika ambna muzan na fasika mimiei na misofarafara ni andu mivulana Zulhajj zo afaka andu bijibisi. Diaitcha mizan vulana Muharram mizan sika kona 1438. Ali engani Allah subhanahu wa ta'ala anekni fanukuna ali amaka kotanasika amni tona izembula diavitsika iwa. Ara metsika tanjaka sieri sy fiainana vaovao tsaratsara amin'ny fanatonan'i Allah subhanahu wa ta'ala sy amin'ny zavatra hafa amin'izao fiainana vaovao nataona vaovao izay andalontsika zao. Manarak'izay dia mpaminary Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia alohan'ny ilazaitsika teny Ibn Abbas radiyallahu anhu miteny mpaminany rehetra moa dia lesina ary marina ary tsy misy sarasaratsika. Milaza izy fa ny soala dia fahazavana ary ny fanana faharetana dia anisan'ny fahazavana hafa mamirapira. Ary Ibn Abbas radiyallahu anhu fatatsika izany olona izany fa olona izay mpanaradian'ny mpaminany akaiky ny mpaminany ary manana ny toerana amin'ny fonona Islam. Milazantsika fa ny fanatanteranao asa soa dia fahazavana amin'ny tarehanao ary fahazavana amin'ny fonao ary fahazaonao fanatiny Allah na ny sakafonao ary anisany hery sy tanjaka ho an'ny vatanao ary anisany itiavan'olona ianao izany satria manao ny zavatra tsara ianao. Ary raha ohatra kosa ianao manatanteraka ny zavatra ratsy dia izany dia ho hita soratra amin'ny tarehanao ka aizina ary anatin'ny fo koa mazava loatra maizina na hoe mainty ary anderaka ny vatanao izany asa ratsy ataonao izany ary tsy anampy anao velively amin'ny sakafonao andavanandro izany fa vao meka anderakanao ary hoalan'ireo olona mpiarabelona aminao anao mazava loatra. Zany hoe iny zany karazana fampidirana fa tsy lohan'ny khutbatsika satria maro ny olona mbola tsy tonga ka ararotina mampiditra resaka ohatran'ireny ahafany sasany tonga amin'ny fotoana ahafany manaraka ny khutba hatramin'ny farany engany eo tonga amin'ny fotoana daholo tsika rehetrarehetra. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر سبحانه وتعالى أن رضاه تبارك وتعالى في شكره فقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وأخبر سبحانه وتعالى إنما يعبده من شكره فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. فقال تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأثنى الله سبحانه وتعالى على أول رسل بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدماه فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وورد في الأثر أن الله عز وجل يقول وأهل شكري أهل زيادتي. وأخرج أحمد والترمذي عن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وأخرج مسلم في صحيح
عن صهيب بن سنان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إلى آخر الحديث وحقيقة الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعتراف وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادة وطاعة. Mes chers frères et sœurs, nous allons parler de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans les Saints Coran فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي et remercie-moi. Et remerciez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit remerciez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَاذْكُرُونِي, pensez à moi et je penserai à vous. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, c'est-à-dire faites mes remerciements. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit encore dans un autre verset إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit encore que si vous remerciez, Allah sera satisfait de vous. Si vous remerciez, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de vous. Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset encore il a dit washkuru lillah et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque notre maman Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a dit avec le prophète, pourquoi tu fais tant d'efforts et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné tous les péchés, en ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, est-ce que je ne peux pas être un serviteur qui sait remercier à Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait ses compagnons, et quand il aimait ses compagnons, il lui a dit, exemple Mu'ad, il a dit avec Mu'ad, je t'aime Mu'ad, c'est-à-dire, je t'aime Mu'ad, et n'oubliez pas, après chaque salat au Mu'ad, de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik, c'est-à-dire que n'oubliez jamais de dire après la prière, il a dit avec Mu'ad, radiallahu anhu, n'oubliez jamais de dire après la prière, a'inni ala dhikrika, aidez-moi à t'adorer, ya Allah, wa shukrika, et te remercier. Aidez-moi à t'adorer, ya Allah, et à te remercier. Et aussi, on voit qu'il y a un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ahlu shukri ahlu ziyadati, c'est-à-dire c'est lui qui sait remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui a la porte ouverte pour le plus, pour gagner le plus. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé liyattakhidha ahadukum qalban shakira, qu'il soit en vous des gens qui a le cœur qui sait remercier. Qu'il y a en vous, qu'il y a des gens qui a le cœur qui sait remercier. Donc on voit ici alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de remerciement maintes fois dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé aussi maintes fois de ces choses-là. Donc pour nous les musulmans, remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup et estime beaucoup, et un musulman qui ne sait pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ou une musulmane qui ne sait pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un musulman qui n'est pas dans le bon chemin. C'est un musulman qui n'est pas, c'est-à-dire qui ne mérite même pas d'être un musulman. Regarde, nous allons voir tout à l'heure comment les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala prononçaient des remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam remerciait toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le remerciement, le mot merci Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela dans le Coran. Si on ne cite que le premier verset qu'on a dit washkuruli et remerciez-moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on le remercie, et un musulman a cette manière et cette habitude de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conseillé à Mu'ad ibn Jabal, il a dit, n'oubliez jamais après chaque prière de dire, oh Allah, aide-moi à t'adorer, c'est-à-dire à plus t'adorer, et aussi aide-moi à te remercier. A'inni ala dhikrika wa shukrika, c'est toujours l'importance de remerciement, mes chers frères et sœurs. Et on voit aussi que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore a dit qu'un musulman, un croyant n'est pas comme les autres.
Quand il est atteint par le malheur, il remercie Allah. Et quand il est atteint par le bonheur, il remercie Allah. Un musulman n'est pas comme les autres. Il a toujours le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quand on fait le salat pour Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset qu'on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Alhamdulillah rabbil alamin. Louange à Allah, remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, il faut qu'on prenne en considération le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala d'après ce verset qu'on vient de lire et d'après ces paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on a entendu. Allah sallallahu alayhi wa sallam, les katika luan dia mubadifakashana si sura nantuku Allah subhanahu wa ta'ala malu luan dini za iblasanzani ni famtini Allah subhanahu wa ta'ala alisona na nusa Allah subhanahu wa ta'ala dan makasita kasimtia dia ulam sultan Allah subhanahu wa ta'ala bulam tenui makasita ka Allah li fayadalu sultan bulam tenku Allah subhanahu wa ta'ala amnya dinni afawi alisona nalu bitubu nalu Allah washkuru lillah alisona nalu tuku Allah subhanahu wa ta'ala itatika pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam refaizna ntanini mamansika Aisha wa ina matuganazimiyezaka manatateraka nilufanu kuna besa kadefa Allah subhanahu wa ta'ala ifana mafan fotanani dena mali zweo zabe de chimu panuk na ndemanta mahai makasita kasimshoto zabe de chiuzana yanwe pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahai makasita kasimshoto ni Allah subhanahu wa ta'ala ni pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanana tande ulle zetia ni lazemi tikeno arna kaza la zawiya za dini tedi sakabita sala we ori Allah abuza kwa mfano kuna no si amni fisora na no si amni fisora na no zanwe na defa fisora na ni Allah zanya dia bila mangata kafana pita no amni Allah haizayon shukar itatika yankufa pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulam tedi arakan bulazani Allah bisija فالله كان منوي من حديث القدسي فيقول لي زي ما كسينا كناوا يعني سكرة أفوين نفرفرنا نفنا بكواس بلامتين ينقوا فمن محمد صلى الله عليه وسلم ووكا ينالو أني سنقول لي زي ما نفوما هاي الشرطة ما كسينا تسكى ينقوا فمن محمد صلى الله عليه وسلم بلام لا زوي يسكى في الإسلام وجيز جيتسين توفا منها na ina manzuasika na ratsi na tsara dia mahai makasitraka simisota fona isika Islam. Alhamdulillah kalimatu kullu shakirin. Qala sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma alhamdulillah kalimatu kullu shakirin wa anna Adam alayhi salam qala hina 'atasa الحمد لله وقال الله لنوح عليه السلام فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وقال سليمان وداود عليه السلام وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال لنبيه عليه السلام وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Donc pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons un mot qui dit Alhamdulillah. Adam alayhi salam, notre papa Adam alayhi salam, lorsqu'il a éternué dans le Jannah, qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillah. Adam, lorsqu'il a éternué, il a remercié Allah en disant Alhamdulillah. Donc en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons trois choses à respecter. Bien sûr, premièrement, ce qu'on va parler ici, c'est à partir de notre langue. C'est-à-dire, quand on remercie Allah, on utilise, la première chose, c'est quoi? Alhamdulillah. On va dire avec notre bouche, comme Adam alayhi salam, quand il a éternué, il a dit Alhamdulillah. Et on voit Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Qul Alhamdulillah alladhi najjana min al-qawmi al-zalimin. Oh Nuh alayhi salam, dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah que Allah t'a sauvé avec le peuple injuste. Et aussi on voit Ibrahim alayhi salam a utilisé ce mot Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Alhamdulillah. Donc notre langue doit être habituée à dire Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Et aussi on voit Sulayman et Daoud alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa qala, et ils ont dit les deux, Alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné plus de faveurs que les autres personnes. Daoud alayhi salam et Sulayman. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes qui ont remercié Allah, ils ont dit quoi? Alhamdulillah. Donc le mot Alhamdulillah, c'est les mots qu'on utilise pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que je vous ai déjà dit un hadith ici, dans ce masjid. On a dit que c'est lui qui a dit Alhamdulillah 100 fois, c'est comme une personne qui a donné 100 chameaux fi sabilillah. Dire Alhamdulillah 100 fois, c'est comme une personne qui a donné 100 chevaux fi sabilillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah aime ce mot. Allah aime ce mot. C'est pour cela, quand on commence la prière, le premier soir qu'on dit Alhamdulillah. Donc nous devons avoir l'habitude de dire Alhamdulillah. N'importe quoi qui nous arrive, Alhamdulillah. Naam. Arakani itasika zanfa, nigesaka mumba fisura ni Allah subhanahu wa ta'ala isikaka, rawuta ka amkiasa nilasika zansika mle fisura ni Allah, de mazavaluta, ni tenya pesesika diletenwe, Alhamdulillah. Ni papatika Adam alayhi salam, refaiz ni tivuna zana, tanatan paradisa, de ni diletenwe, Alhamdulillah. Arajelesika yan kuwa Nuh alayhi salam, ilay pamnan Noé na Nuh alayhi salam, refaiz na vutani Allah tam ni refavarni, illazani Allah tam uri pamnan Nuh milazaya Noé, Alhamdulillah. Dijelesika yan kuwa Ibrahim alayhi salam na piasan zan refa na vitan na nalebe anizanan si nikarakana do vaukan denteni jwe, Alhamdulillah. Itasika yan kuwa sa Sulaiman na pamnan Sulaiman si Daud alayhi salam, وقال الحمد لله نتين زاني الحمد لله زان كزيما تنوي الحمد لله أن سنتين تيني الله إسورة الناس يتنرفع بتمسكات كم تنينا الحمد لله رفوفوت كم تنينا الحمد لله الذي أحيانا بتمسكات الحمد لله الذي أطعمنا زاوة الريكة ستأتي الله سبحانه وتعالى زي ما تمسكن جينكم تأتيكم من الصلاة المسجد دي وزيولنا مدين الحمد لله نجاب بسلام جاولين الله فهسوا بنتاكلونا نميزاتو سوافاني واني الله سوفالرين ينزفتنجا سيبوكتنا فولا أتا أمي سيبوكتنا نفنو بكري ينفنو قرباني شفالالين سيبوكتنا alors tu m'as joué que nous m'as zat na melo fils sabilillah car melo familia kaya litina donc zani c'est ça que dit alhamdulillah fa alhamdulillah subhanallah Allahu akbar routin tiani Allah anu comme il utiavni Allah anu comme il Allah makatiano Allah comme il Allah makasita kano Tinin liti lukanzan alhamdulillah artazar zan kalu tin alhamdulillah mar zazan tsevuna atum velna dadlano velna alhamdulillah Adam alayhi salam papatika Adam tin alhamdulillah alim letin velna ichmate ni dana kalota no velna plano mate ichi velna lokal volna jvelis bo velna ya duami tidwana manna zenwan ketika nanti nak teluina alhamdulillah abu sakaf alhamdulillah rifanfu alhamdulillah أنبياء الله عز وجل والشكر ها هو نبي الله نوح عليه السلام قال الله تعالى عنه إنه كان عبدا شكورا والمجاهد في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا قال لم يأكل شيئا إلا حمد الله عليه ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عليه ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه فأثنى الله عليه أنه كان ماذا؟ عبدا شكورا وهو خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وهذا نبي الله موسى عليه السلام قال تعالى يا موسى
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال سليمان بن داود عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال لما جاء بالعرش ووجده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. نعم سيد الشاكرين محمد سنرى ذلك بعد قليل. Donc on va voir mes chers frères un peu, c'est-à-dire le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tous, on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit, comment ils étaient pour ce remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam, le père du prophète, on peut dire le prophète, le chef du prophète, le père du prophète, Nuh alayhi salam, Noé alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une qualité shakura. Il remerciait toujours. Il avait l'habitude, Nuh alayhi salam, de toujours remercier Allah. Remercier dans le quoi? Il explique Mujahid. Mujahid nous explique comment il remerciait donc. Il a dit à chaque fois qu'il mange, après le repas, il dit Alhamdulillah. À chaque fois qu'il a bu quelque chose, il a dit Alhamdulillah. Tout ce qu'il va faire, il va dire, après avoir terminé ce qu'il a fait, il va toujours dire Alhamdulillah. C'est pour cela Allah lui a donné, il lui a mis un tampon, Abdan Shakura, un serviteur qui sait remercier. Nuh alayhi salam n'a pas eu ce grade-là parce qu'il faisait un remerciement spécial. Non, simple, des choses simples. Après avoir mangé, alhamdulillah. Après avoir bu, alhamdulillah. Et après tout ce qu'il a, après chaque chose qu'il a fait, il dit toujours alhamdulillah. Allah lui a donné ça, c'est-à-dire c'est comme une qualité. C'est pas difficile de l'avoir, c'est juste pour dire alhamdulillah. Et aussi, on voit Ibrahim alayhi salam, shakiran li'an'amihi. Ils avaient aussi la même qualité que Nuh alayhi salam. Il était une personne qui remerciait toujours Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits. On voit Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il a dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé dua. Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, prenez ce que je te donne, Moussa, et soyez parmi les gens qui savent remercier. Nous savons les prophètes d'Allah, ce sont des gens qui savaient toujours remercier, mais ça, ce sont des leçons pour nous, les compagnons du prophète Mohammed, pas les compagnons du peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Moussa, voilà, je te donne. Soyez parmi ceux qui savent remercier. Avec Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit cela, ça veut dire que Allah aime, Allah est très heureux, Allah est très content quand on dit Alhamdulillah, quand on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sulaiman alayhi salam demandait dua. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Oh Allah, donne-moi la possibilité de te remercier de ces bienfaits que tu m'as donnés. Donne-moi la possibilité de te remercier pour le bienfait que tu m'as donné. Regarde le dua. Donc le prophète alayhi salam, il avait même demandé dua à Allah qu'il savent remercier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est-à-dire le palais de Bilqis, Bilqis on sait très bien, la femme qui a embrassé l'islam dans l'année de Sulaiman alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir le trône, mais la trône de Bilqis, devant Sulaiman alayhi salam, donc Sulaiman, qu'est-ce qu'il a dit? Sulaiman, il a dit que Hada min fadli Rabbi, c'est-à-dire ça c'est le bienfait d'Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala m'a testé. Sulaiman a dit, est-ce que je suis parmi les gens qui savent remercier ou qui ne savent pas remercier? Et Sulaiman alayhi salam a dit encore, c'est lui qui remercie Allah, il remercie lui-même. C'est-à-dire, ne pense pas quand tu dis Alhamdulillah, c'est Allah seulement, c'est-à-dire c'est toujours un bien pour toi. Quand tu te remercies Allah, c'est un bien pour toi avant que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de ce que tu as dit. Donc, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. C'est lui qui remercie, il remercie pour lui-même.
ومن كفر فإن الله غني حميد. Et aussi on va voir tout à l'heure le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi sallallahu alayhi wa sallam il dit que nous pas mener les talita et discato, mais nous comme Nuh alayhi salam il dit kafa izi la yula allazi Allah wa min Allah karazana manana karazana za Nuh alayhi salam na qabna Nuh alayhi salam wa panu ni Allah ma hay makasita kesimsota. Utanui min Allah promise za Nuh alayhi salam ya Allah ulai panu ni Allah ma hay makasita kesimsota. Ina antuna tubanzanya satria Nuh alayhi salam dia avni sacrifice de alhamdulillah refa misufis de alhamdulillah refa manatatira ka asana krais de alhamdulillah sinis kisorana spesial na Nabi Allah fafahazara manuan lizi din nazani Allah natul Quran fa izlay panukuni Allah mahay makasita ka namin Allah tampro izan darakaizan Ibrahim alayhi salam nanananzito itajekwa shakiran li an'umi mahay bisota fahaswaba na namin Allah anovo kapil Islam anwan maswan pusa kalnosis alhamdulillah mivoka vula natis alhamdulillah mivoka kita natis alhamdulillah majbula notis alhamdulillah si majbula notis alhamdulillah majpasalamana notis alhamdulillah uvina fula no alhamdulillah natfasa ni fatara no e fam fud baba donc zani atika fir fahaswaba na namin Allah tika namin Allah zanaka namin Allah fahati namin Allah sakafu namin Allah masumije namin sufna mienu namin kibu afakamina namin tubsa mandea eza de alhamdulillah digaga no razam tempe alhamdulillah sans fois avec moi alhamdulillah sans fois ne faisons notre bouche sans fois pour alhamdulillah no sufna no vidi sufna no wala imiliana semeno sufna no na imiliana vidi como semeno mas no na imiliana semeno alhamdulillah no wala maikta ko alhamdulillah bakhil makikta alhamdulillah sans fois tu me no famte de ma vie sans fois mas no le shufna no le kulo beno wa tino ende kufulno tsara bogoso alhamdulillah sans fois tu bitana natnan rare afala akuna abdan shakura wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi ano alhamdulillah ya Allah bitano ano namin alhamdulillah sans fois ano mentalité no zale mabitande mandefo ni sanam Nah, donc zan simed kara wota kawi inot si mahi makasida kani Allah zan zai motivan paunan Ibrahim alayhi salam shakiran li an'umi mahi makasida kani fahswa bani Allah anu normalement anu magata dua no normalement des temps je ya Allah merci en fati merci en tumta merci en sufna merci en urna merci en masu merci en rabbi merci en tumobi merci la merci doit normalement zan satizan façon qu'on a dit après ce caillou alors merci toi merci bas khalas non merci à masu merci à moi merci à fulu merci à mourna normalement zan ou la makasida ko shakiran li an'umi shukran Allah ala no shukran yutina rislatro frego Allah façon qu'on a mis musahayu on kamara na jusqu'à ko tin alhamdulillah tiam ne fa des gens fois tu te donnes ça dans mon palais une fois Sulaiman alayhi salam itazikafa Musa alayhi salam itazikafa lifadu min Allah subhanahu wa ta'ala ili zabata mar faswa pada binya din lazina Allah tamu wa kum min ash-shakirin wa anisandu mai makasita kali Musa alayhi salam Sulaiman alayhi salam itazikafa nagata kam min Allah isbau min Allah faswa bana mahaitan shuta itazikafa ni tatara Sulaiman ya kam ni Bilqis ila ibaga nakrai ni baukan na nuksan ni batainya Allah Firona na yu lituera na izena fadaka izua ni batenta ya Sulaiman alayhi salam dia Sulaiman lazawi yu karazana fisapana kutamta Allah mahim sota bisa sasa mahim sota ada lazan Sulaiman faza mahim sota dia sota wantena nyani faiza mahim sota dia wanazi zanwi Allah subhanahu wa ta'ala utsimila sura dari mahim sota isfa mana nani ampir Allah subhanahu wa ta'ala amniru zawawan Pendant Mohammed, le prophète, je vais tout de suite en français parce que le temps est très court. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana idha atahu amrun
يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en résumé, quand quelque chose qui arrive, quelque chose de bien arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat, c'est-à-dire je te remercie Allah que c'est à toi, c'est-à-dire c'est à partir de toi que tout le bien peut, c'est-à-dire peut être réalisé. C'est à partir de toi, Ya Allah, je te remercie Allah. Et quand les choses qui n'est pas bien arrivent, il disait Alhamdulillah ala kulli hal. Je remercie Allah, même quoi, même qu'est-ce qui arrive, n'importe quoi qui arrive, je te remercie, oh Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait ça. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmu salihat, quand il y avait des bonnes nouvelles. Mauvaises nouvelles, Alhamdulillah ala kulli hal. Même qu'est-ce qui arrive, malheur, problème, Alhamdulillah ala kulli hal. N'importe quoi, la mort des enfants, le problème d'argent, n'importe quoi, nous les musulmans, on dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alhamdulillah ala kulli hal. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il était. Et on voit Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il y a beaucoup d'exemples de Omar ibn al-Khattab. Vous voyez le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il savait remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Itachika darasa la bagazena Tony fakir sisa ni pamnansika Muhammad sallallahu alaihi wasallam lifanya zawata tsara zani vovo tsara maafaliazi na maafavi lokera yangu ditenzwe isura kamuli Allah subhanahu wa ta'ala fa vemno na tuga ni fash fa wanazo arani zawata tsimaafali na vovo ras tuga ditenzwe alhamdulillah zawata ni tanishewu ya Allah isura kamuli zawata ni tanishewu naula na arabadi naula na arapandakana naula na izay misendra dia alhamdulillah fona tena tsikaty mislamo ary tsiky misy kamy mizavatra izay mandalo na ireo olana satria nampianariny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahaizana makasitraka ny Allah fona isika na amitsara na amratsy aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur arrahim. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم الف على الخير قلوبنا واصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم بارك لنا في اموالنا، بارك لنا في اولادنا، بارك لنا في بيتنا، بارك لنا في زوجاتنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.